الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت درس التفسير موندين ودود سورة النساء عند إن شاء الله نفوت آية جابان دجيغو كالله دالي دون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ها آية أنكتم ويدون كدون دون جانجتين في مود kono ɗo en janngu darsu men on hiɗen haani jogindirde feƴƴuɗo on e fewndiɗo on fi en faamu inne wondema dakamme alqur'an on no hertori ɗin ɗon piiji kala ka dariɗa sa fuɗɗitoy ko yeeso ɗon a tawi no woodi ko jogindiri ɗum ko nominata on no ijaz fi nadme ijaz alqur'an kono waɗi hiɗen mari ceernoɓe buyi wano imamul jurjani abdul qadir al jurjani mo windi ada deftere on woni dalailul ijaz on cernojo no ko mo wadi o windi deftere o holli jama on wondema alqur'ana o si innama hinde wondi e kawa ku ye hinde ronkini fow wona fi haray ko allah sakki jama on hinaki e fi kadi woni ko nde wolata kon fi ko piiji ko wiyete aroyaydi tum hay jubbudi mayre on no serti e hala bani adama no serti e kala haala wonaka si en daari ko honɗum sakkitino ɗen janngude gila fokkutuɗen innen wondema ka suratu annisa simore nden ari sifani en fi julɓe ɓen e ñawoje julɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ñawore aranere nden nde alqur'ana on nde suratu nisa sappani en toɓɓere aranere nden gonɗum julɓe ɓen e sariyaji yowodirɗi e julɓe ɓen jannguɗen nden toɓɓere ɗon few ko onɓe harmani on jombugol ko wonɓe dagani on ko honno jogirorto ɗon jawle alyatima ñamugol jawle alyatima ko ɗum woni bone muɗum ɗum non fof ko mbo yewtani noon ko julɓe ɓen haray tehinayo ɓat gaynuɗen on bange ɗon suratuwol ngol ɓay gayni e yeytade fi julɓe ɓen e ñawoje yowodirde e julɓe ɓen yani toɓɓere ɗimmere kono woni nden toɓɓere yeeti e himɓe defte ɓen kadi jikkuji maɓɓe ɗin hari hiɓe suuɗayno ɗum ɗo hiɓe fefindotono e hoore koɓe andi koɓe jogii gandal kon allah okkiɓe yogay ko wiyete gandal ɓe suuɗi jannguɗen kadi jikkuji maɓɓe munɗi ɗin faw allah noon inni en ɓay gayni e yeytade fi himɓe defte ɓen inni jogitoɗen daalol makko ngol jogitoɗen sunna nulaɗo on kaɓe wuuri ɗon jogitoɗen ko wiyete makoji nulaɗo ɗin enen en daɗa e bone himɓe defte ɓen ko no woni toɓɓere ɗiɗaɓere ko suratu ana nisa cantanen ko hiɗen andi no himɓe ɓen ko jelo senditi himɓe ɓen ka nder aduna ɗo fof ko tato ɓe senditi koye ma wona julɗo ma wona kefeero ma wona nafiqijo ko ɗiɗo tati jaka mi andi on suratol ngol yeeti kelan julɓe ɓen gayni e ñawoje julɓe ɓen himɓe defte ɓen e ñawoje maɓɓe hande ko nafiqi ɓen e ñawoje maɓɓe ɗen kañum kadi jangueten o yiɗo suratowol ngol ko no aya jonniri en ɗo enen image ji tati tawata hara bani adama fof yaltata e ɗe toɓɓe tati ɗe jantiɗen ɗo koye ma wona julɗo ma ɗum wona kefeero ma ɗum wona nafiqijo suratul baqara kañum kadi ko ɗum fuɗɗori zalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin alladina yuminuna bilghaybi ɗon ko fi julɓe ɓen hanka allah inni ɗon ulaika humul muflihun yeeso ɗon allah inni honɗum inna alladina kafaru sawaun alayhim anzartum am lam tunzirhum la yuminu ɗon kadi heferɓe ɓen allah noon ka tata woni wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin ɗon kadi ko nafiqi on jaka mi andi ɗo ko geɓe tati ɗe tata bani adama fof yaltata e ɗe geɓe tati ɗo hande noon ko geɓal tataɓal ngal jangeten e muɗum ko ɗum woni fiyake nafiqi ɓen kañum kadi ko no wayi mi ala sen fami no suratowol ngol woni en e naɓirde noon hande noon si tawi woni enen en waɗanayi ɗo a titre ko mazaimul munafiqina wa mawaqifu mazaim المنافقين ومواقفهم penale naafigi ɓen penale ko nete mazaim konu ko fefi ko ɓe fefindoto ko mbimana penale maɓɓe ɗen penale naafigi ɓen e position ji maɓɓe ɗin mbimana noon e darorɓe maɓɓe ɗen ko honno ɓe habbori julɓe ɓen yo heɓu ko boni honɗum ɓe habbori julɓe ɓen yo tawi woni nanngodirama yoɓe fof yoɓe yewe honɗum ɓe habbori l'islamu yo ɗannine honɗum ɓe habbori kono hiɓe suuɗi ɗum ɗon
ɓe feññini wondema kamɓe e julɓe ɓen wondi, kamɓe e julɓe ɓen huwodiri, kamɓe e julɓe ɓen kafi. haray ko ɗum ɗo ɗe ayaje ɗo woni yettade e ni ko ɓe ɗo woni geɓe geɓal tataɓal ngal ɓaawo o yettade e julɓe ɓen e ñawoje maɓɓe, yimɓe defte ɓen e ñawoje maɓɓe, hande ko fi naafiqi ɓen e penale maɓɓe e ko ɓe suuɗi ka ɓernde maɓɓe, ɓe holli julɓe ɓen wondema ko ɓe hunde wotere, tawata hara hiɓe habbani julɓe ɓen ko wiyete habbande bonde. mi anda sen faami toɓɓe ɗen woni e yarde no ka suratu o. Allah daali alam tara ila alladina ndaari ko hawni, sabu ɗo ɗuma hamza on alam tara o hamza mo yeten ɗo, o hamza ɗo ko fi honɗum warani ɗo ko yetagol ma, sabu ko hamzatu attahajjub, ko hunde hawninde. ndaari ko hawni, hamza on konno falan yeta ndaari ko hawni, bi mana kombo no yeta ɗum ɗo ko nulaɗo ay alifiyake ene a nana alifiye ɓe nafiqiɓe accimi yeeto ma ko honno ɓe hawnuri. kombo no jonnimi on mana ɗon ko kun hamja hun gotum kun wonɗan e hiide ɗo, ko waɗi ko kun ɗo ko istifham wa manahu taajub, ko hawagol. ndaare ko hawni alam tara e a hiyali annulaɗo ko hawni ila alladina faade ɓen yazumuna ɓe no fena ɓe no fefindo annahum amanu bima unzila ilayka, wondema ɓe gomɗini ko jippi ore makon. bimana Allah daalani nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo, nulaɗo ndaari ko hawni. sa hi'ali ɗum ɗon, sa hi'ali konko hawni ɗon, accimi yettoma fiyake ɓe nafiqiɓe, hiɓe sifori wondema hiɓe fena pellet kamɓe ɓe gomɗini ko jippi kon e maɗa. wama unzila min qablika, ɓe gomɗini kañum kadi ko jippinoyore e pi e ore annabaɓe feƴƴuno ɓen. yuriduna jonnon ndaren penale maɓɓe ɗen, Allah ina habbe nomi yeto penale maɓɓe ɗen. yuriduna hiɓe faala an yatahakamu, yoɓe yawɓe ñaawino ila taguti, ka sanamuji ɗi. siki Allah subhanahu wa ta'ala ɗo konini nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ma yeeti enen julɓe ɓen, sabu innugol alam tara on hino wawi wonde hala ko e nulaɗo fewti, no wawi wonde kadi hala ko julɗo wojjul. ndaari ko hawni yo goɗɗo ar inna gomɗini alqur'ana, gomɗini tawrata, gomɗini injil, gomɗini zabour, kono so heɓi ko wiyete fiyake sattuɗo, o jaɓata alqur'ana on ñaawire, o yahay ka sanamuji ɗin, ma ɗum jokkuɓe sanamuɓe, ma ɗum jokkuɓe sariyaji ko hara wona deftere Allah nden, o henna yo ɗum ɗo ñaawire. Allah ini ɗum ɗon ko penale mawlana. si tawi woni ko gonga hiɗa gomɗini alqur'ana, sa heɓi sattede ma an e goɗɗo onon on sonkidi, ko honto ruttoto ɗon, farudduhu ila llahi wa ila rasul in kuntum tuminuna billah. haray koyo nattu fiyake on ka Allah, natton ka sunna. joni noon ko honno an innirta a gomɗini Allah, a gomɗini defte ɗe o jippini hoore, deftere nde o jippini hoore nulaɗo nden e defte jippinoɗe hoore annabaɓe fof, kono sa maapike kaka mbileɓɓe yahata, sa maapike kaka sanamuji ɗin yahata, sa maapike kaka sirku hotata. Allah ini siforɓe ɗum ɗo men ko penale molanaɗe ɓe jogui, penale molanaɗe. sina ɗum siko gonga num sa mapinoke kaka Allah hotata ka alkitabu wa sunna. jaka mi andi ɓe nafiqiɓe ɗo ɓe hollude en ka geece, ɓe hollude julɓe ɓen ka geece, wondema hiɓe gomɗini alqur'ana. jono seni ɗo ɓe gomɗini alqur'ana yani ɓe juulay, ɓe jangay, ɓe ɗumannoto, kono si hewti ka ñawoje ɓe jaɓata sariya o ñaawa hakkude maɓɓe. ɓe laɓɓitay hon ɗum sariyaji winda ɗin, sariyaji ɗi bani adama windi ɗin, ɗin ɗon no ɓura ɗiɓe e sariya mo Allah wallini on. ko ɗum noon Allah inni ɓeɗo koye hoore penale ɓe woni hi gomɗinal ngal natal taw ka ɓerɗe maɓɓe. joni noon ene oɗo aya ono mari sababu nuzul, fi famugol oɗo ko be hoten kadi ka sababu nuzul, ko fi hon ɗum woni sabu o aya ɗo mo e jippade. Seydina Ibn Abbas fillani wo ko neɗɗo nafiqijo no wiyeteno Bishr, neɗɗo nafiqijo no ne Bishr oɗo ko wiyete sonkidi, oɗo ko nafiqijo kono ko limoraɗo ka julɓe ɓen, c'est que mo nodditori ka julɓe ɓen. o sonkidi on ɗum e kañum wiyete alyahudiyankejo, o sonkidi e alyahudiyankejo e jamanu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. alyahudiyankejo inni ɓay enen en sonkidi, haray ko a julɗo, iɗa andi annabajo mon on kañum kadi ko nunɗuɗo. joni mahin ka nulaɗo ñawirana en deftere mon nden. oɗo noon inni on ɗum Bishr inni o haray ndurejo no nokkel kaari wiyeteɗo Juhayna.
Juhayna bilejo no Madina no inne Juhayna may ndurejo no ka on ma hiñaawe jungo on e hoore non himo nodditori on mo nodditori kanko ko mo julɗo kono o jaɓali kanko yo aliyahudiyankejo ɗo yoɓe yewkanulaɗo ɓe ñawiroya deftere Allah nde oyni yoɓe hotoy ka bilankaku yoɓe hotoy ka durankaku ɓe ñawira ɗum ɗon o ɗo noon aya jippi hoore o wiyeteɗo ɗo Bishir ko honno ini to gono heɗo gomdini alqur'ana ɗum manni tata si goɗɗum yani kaka ndureɓɓen fewno toon mais ala sen faami e jaka men ndi aya on ɗo hen no mari sababu nuji ɗum noon no woodi hande no woodi ha heewi no woodi boy juulayɓe janga waɗa peeji ɗin fof kono si goɗɗo maayi ɗo ayni sendire no sariya on yamiri noon ko yenata sendire no constitution leydi men ndi yamiri noon hara fof fotay hara fof fotay goɗɗo wurata goɗɗo mi mana buy jaɓata ñawirde ko sariya on yamiri si goɗɗo enne wondema falji itti wonki sariya on inni ittu geloɗi tel o inne moytatal no ñawiren ɗum bi mana haray ko inneten haray nayi on tigi hiiɗu sariyaji winda ɗin ɓuri sariya Allah amma no gollitirgol sariya windaɗi ɗin ko inneten fiyake on sina jungo ma woni haray ɗum ɗo ellala fiyake on bi mana haray min komi neɗɗo mi laamaki mi waɗali fi si tawi woni leydi kami woni ɗo be ñawire ɗum ɗon haray si ñawirama hoore am mi jogaki ella saabu haray inami woni hoore jaka mi andi ko salagol o ɗo yo deftere nde ñawire ko ɗum ɗon haray alquran on jippini e a hiɗali men joni noon ko fi o ɗo tu wowla kono sifa makko hari no ɗuuri buy ko ɗum Allah ini yazumuna o inali yazumu goto innen e ɗuma wondema woɓɓe goo kañum kadi e ɗuma inni ko o wiyeteɗe Ka'ab ibnu Ashraf hiɗe edde gandi Ka'ab ibnu Ashraf kañum kadi hari ko aade defte yahudiyankejo marnoɗo teddungal ka leñol maɓɓe ɓay woni Bishir kañum e al yahudiyankeɓe ɓe yahudiyankejo ɓe powɗodiri ɓe haldi oya inni ko ɓe yahu ɓe ñawoya kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Bishir inni yoyo ɓe yahu ɓe ñawoya ka o inneteɗo Ka'ab ibnu Ashraf ka o yahudiyankejo alqur'ana on jippi joni noon koɗon wayla ennude joni min ni ko Ka'ab ibnu Ashraf min ni kañum kadi ko Juhayna koynneten no wawi won hara o ɗum ɗo ko laaɓi ɗiɗi waɗi ɗum ɗo hara ko on ɗum ko laaɓi ɗiɗi waɗi ɗuma ɗum o inni yoɓe yaw ka ndurejo on ɗuma ɗum o inni koɓe yaw ka Ka'ab ibnu Ashraf ayan noon jippi Allah noon inni wama alam tara e a hi'ali ko hawni annulaɗo ila alladina faade ɓen yazamuna ɓeno fena annahum wondema pellet kamɓe amanu ɓe gomɗini bima unzila ilayka ko jippina kon e maɗa ko ɗum woni alqur'an ar nden wama unzila min qablika e ko jippino adoma ko ɗum woni defte jippinoɗe tawrata e injila e inne wondema e zabur yuriduna hiɓe faandi ma hiɓe faala an yatahakamu yoɓe yawɓe ñaawino ila taguti ka sanamuji ɗi jonno kombo e inna ɗo tagut aka sanamuji imma inne ko inneteɗo ɗo Juhayna ɓay woni komo ndurejo jamanu hoolimo Allah inni oɗo o wonti sanamuru rewetendu saabu jamanu hoolimo jaka mi andi ɗo innugol ɗo at-tagut ɗo ko fandi ko imma Juhayna saabu Juhayna ko woni e waɗude kon yimɓe ɓen no ɗoftade mo hande kadi yimɓe ɓe wattimo rewde ko ɗum waɗi sariya o inni makko kanko woni at-tagut maɗum innen ko Ka'ab ibn Ashraf Ka'ab ibnu Ashraf sikki tagut on hino wawi ɗuma firtirenmo ko Juhayna ma tagut on firirenmo ko Ka'ab ibnu ko wiyeten e inde wondema ibnu Ashraf ɗe wawi kadi noon firtugol o at-tagut ɗo saabu ko fi tagut koni nete tagut ka haala arabe kala ko tawi na l'islam yusamma tagutan kala ko tawi wona l'islam yusamma tagutan kala ko rewa si wona Allah ino inne no tagut ko ɗum waɗi ɗo aya on ɗo hiɗen wawi firude at-tagut bimana shaytan tagut on ɗo hiɗen mari manaji tati imma innen ko sheytane fanda ɗo yuriduna an yatahakkamu ila at-tagut ɓe faala ñawinoyagol ka seytane mahi ɓe faala ñawinagol ka ndurejo on saabu oɗo kañum kadi gonɗum ko seytaniru mahi ɓe faala ñawirnoyade ga Ka'ab ibnu Ashraf Allah innimo tagut saabu golle makko ɗen
sababu jama on doftimo ha fe'intini ha fantini ɓe wattimo sanamuɗum jama fami kono konete a taghut fi lugha ko kala ko rewa hara wona l'islam yusamma taghutan allah noon ini wakkad umiru pellet ɓe yamirama an yakfuru bihi yoɓe yeddu ɗi sanamuji yoɓe yeddu ɓe himɓe lundiɓe yoɓe yeddu ɓe himɓe ko wiyeteɓe jokkali l'islam wa yuridu cheytane noon ko faala an yudillahum konde o majjintaɓe dalalan majjere baidan woɗɗitinde jonno si koninete majjere woɗɗitinde ko majjere woɗɗitinde e l'islam kono noon majjere noon honde ɓuuri woɗɗitagol l'islam wa huwa al kufre ko keferankako sabu si woni ha goɗɗo yolloyke e keferankako aɗa an l'islam joni on woɗɗodi moƴƴa noon ɗa an a rewa piiji ɗin fof l'islam noon ko rewgol allah tun ko ɗum allah daali ɗo hon ɗum aray cheytane kañum ko faala koyum woɗɗito l'islam o few honɗum noon woni woɗɗitagol ko inete dalalan baidan majjere woɗɗitinde ko rew ko inne wonde makko waɗugol ha shirku ma waɗa ko wiyete al kufre keferankako joni noon goɗɗo no wawi allah landitade ɗo se kono suuteten ɗo allah inni wondema ɓe yahayɓe ka sanamuji ɓe yahayɓe ka himɓe tedduɓe ɓe yahayɓe acca deftere nden acca sunna nulaɗo ya inna ñawiraneme goɗɗu ngo allah inni ɗum no hawni daare ko hawni allah jonne cellal allah jonne peeji ɗin fof allah jonne tere timmuɗe allah jonne peeji ɗin fof tata kadi sa mapike ko goɗɗo yata kañum kadi aka muɗum allah inni ɗum ɗon nulaɗo daari ko hawni daari alhaali ɓe daari fiyake ɓe ko hawni allah noon inni kadi accen yeeto on kañum kadi jikkuji maɓɓe ɗin wa ida qila lahum si ɓe wi'anama tahalaw are ila ma anzala llahu e koko allah jippini nde alqur'anare nde allah jippini wa ila rasuli e yahun kadi ka nulaɗo fewdo ɓe wuruno ma yahun ka sunna nulaɗo on fewdo nulaɗo feƴƴini sike wa ila rasul ɗo hiɗe mari manaji ɗiɗi yawgol yahe faade ka nulaɗo fewdo ɓe wuruno koye yaw ha hiiden e nulaɗo landoɗe ɓe kaɓe feƴƴini ɗo noon koye yaw ha ka sunna maɓɓe on ka sunna maɓɓe bi mana koye yaw hiiden e anduɓe sunna nulaɗo on ɓen yeeto en ko nunulaɗo make ko ɗum allah daali ɗo si ɓe wi'anama are e faade konko allah subahana taala jippini e sunna nulaɗo on maɗum ka faade nulaɗo ra'aita almunafiqina a hi'ay nafiqi ɓen yasudduna hiɓe salo anka e ga e ma annulaɗo sududan salande sike si tawi tumoni ɓe wi'anama yahe ka deftere ma ya on kanulaɗo a hi'ay honno iɓe salo no few ɓe namene me yawta kanulaɗo few joni noon konto ɓe nodditori koye hakko koynugol kadi meɗen jokki nulaɗo on meɗen jokki ɗum hande se naati e ko wiyete firgol ɗum ɗo sifa ɗi alhaaliji ɗo no ɗuuɗi moƴƴa goɗɗo hara o juulay o jangga ɗum annoto kono kala ka julɗo yennete himo tawa kala ka julɗo jalkittete himo tawa kala ka tawata julɓe ɓe sortete koyɗe himo tawa kono o juulay o juulay o hooray ko ɓen noon inni on ɗum wondema haray yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila yuriduna an yatahakamu ila taghut allah noon inni ɗo honɗum fa kayfa jon noon kayfa on kañum kadi ko ɗum bimana ko kayfa ka haala arabu daiman ko arata ko inde wondema ko ɓangingol alhaali on fa kayfa ndaare alhaali ida asabathum musibatun si heeɓiɓe masibo bima qaddamat aydihim joni noon e ɗuma nanen enen si fike ɗuma sababu nuzul oɗo aya wondema ko ɗiɗo inteɗo o Bishir sabu haray mi landitanoki qissa on landitoɗen mo ay Bishir kanko e alyahudiyankeɓɓe ɓe koɗodiri alyahudiyankejo on inni mahinka nulaɗo ñawanayi Bishir inni on yahin ka Ka'ab ibnu Ashraf maɗum yahin on to yahen inne wonde maka Juhayna on ɗon ko ndurejo Ka'ab ibnu Ashraf ko ndu woni hoorejo yimɓe defte ɓen hari Madina yahudiyankejo ini ko honno waɗirta ɗum ɗon ayni ko a julɗo hara an a jaɓata alquran on kañum sunna on ñawire hakkudeji meɗen min noon min nami julɗo kono ko min tigiri ni ma ñawire deftere ma de hande kadi noon ko nun a waɗi ɓay woni oyo inteɗo ɗo Bishir mo jaɓali Bishir inni honno ndaren ɗo nafigi ko honno guerdita Bishir inni joni a mayin ka Seydina Abi Bakr kono mi wakkilaki kanulaɗo wi mana ɗo ko wiyon ko surtugol saabu sa surti hoorejo on
hara anga sorti hediti be bishri ni ma ka sayidina abi bakr al yahudiyan kay jong inni may be yebe nyaawi inne nga wande mawno sayidina abi ado yobe yawde ka sayidina abi bakr dari ka nulaado nyaawi jonniti al yahudiyan kay jong gonga bishri o do inne on mimi wakilaki ko nulaado nyaawi ko o inni mimi wakilaki few ya bishri inni do non bishri kan ko nafigi jong ko tamorado ka hakkunde julbe be o inni joni aga simi mi jabata ko nulaado nyaawi ko no may ka sayidina abi bakr onno kadi nyaawana be yi kadi ka sayidina abi bakr nyaawi hakkunde mabbe jonniti gonga yahudiyan kay jong kadi bishri kadi non mi wakilaki o inni may ka sayidina umar ari nyaawi hakkunde mabbe bishri ni mi wakilaki sayidina umar inene nulaado nyaawi hakkunde mum o inni bishri ni o inni abi bakr nyaawi hakkunde mum o inni sayidina umar ni awa habbolan ka sallo gando helana natude do mera joni sayidina abi umar ye yaltini ka fa mun kan ari taji dade makko de inni jonno sayidina abi bakr sayidina umar inni non o inni min ko ni mi nyaawirta wonande mo doftaaki nyaawore nulaado de min ko ni mi nyaawirta sike sifa o do ko nu na podi do tede hala joni no sibbe makko ben sabude ko wiete ayje de wonde jango do ko sibbe bishir wara do woni non e arde lando nulaado ko wiete on diya yobe addu passé umar wari juldo himo hani addude gelo coggo gelo di temedere parce que oya ko yahanno ka sayidina umar ko fi ndarugol sibe mo'intina e duma haray ko juldo umma fal jawara woyi toujours en hido kanyum kadi ko honno nafiijo bakitorto kalei ayeje kalei hadisaji fi wadugol hajuji makko di ko wadi do alla dali fa kayfa ndari ko hawni kadi e none iza asabathum sihibibe nafiibe musibatun amasibo sabulo be bi amasibo ka be bal be bi masibo sabu umar taji hore bisrunde ko dum wadi be bima qaddamat aydihim ko juude mabbe den fagiti sabu sibe hattuno ko nulaado nyaawi don ko do nyaawore den hattayno ko kambe fagiti thumma sidun don feji ja'u ka be are annulado be ara kama yahlifuna billahi be wondira alla in aradna men faanda loki yawgol ka sayidina abi bakr ma yawgol ka sayidina umar siwana illa ihsanan siwana mo'ingol ko finum yo solution hebo yo be waaw mo'intinde wa tawfiqan be hawrondira e ko wiete e hore pehe be fobe duma menen ko dum nabi men ka umar wona fi ko yeddugol nulado sallallahu alaihi wasallam ko sayidina umar non la inadu jaka ngandi do be faala no sorto koyde julbe be ronki be ari kadi be landade diya be nu daga don jonne men jawdi sabu onon wari o alquran non sabu on lere don hari alquran on jabata peji din feja siko hande alquran jippotono peji buy feja peji buy on feña alla non dadi ulaika be الذي اولئك الذين كبروا يعلم الله ما في قلوبهم الله ناندي كون كبرنا الله نو اندي كبرده ما نابي جولبه الله نو اندي وonde makko be yahanno kabi bakri e ka umar ko fi salagol ko nulaado nyaawi kon الله نو اندي dum don ko dum wadi alquran on jippini taw jonnu be diya tan jonnu fi ko sayidina umar wari ko wiete bisru kon sabu bisru deja hari ko yaltude nder diina onno gadi ko yaltude nder dina kono yido sibbe makko ben honno faalira kadi bambirde fenande ara inna bisil ko faalano ko fi yo mo'intingol ko fi hawrondingol ko fi moƴƴagol ko fi dum do alla non jonni nulaado sallallahu alaihi wasallam lekki kin o inni fa arid anhum tertobe jokku noddandu ma non jokku noddugol himbe ben kadin ta dettu hakkile ma fu yowa en nafi sabu si tay woni adetti hakkile ma fu aya yowi e mabbe golle ma de dartata فأعرض عنهم دوروبه وعظهم واجوبه وقل لهم وأنا في أنفسهم كونكي جماعه قولا بليغا كونغول يوتيغول جون دو سلا ودغول تقديم وتأخير إنه وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم كونوا نوني قولا بليغا كونغول يوتيغول علماء التفسير بين قولا بليغا كارغول mobidira anafi yon fop si yon ngacali do nyande go men hendo ton do men nay on yasi qawlan balighan madum o ulama be go inni ko woni dum do qawlan balighan ko noddugo be fop inna onon andi go ko won don e wadude do no wari on si yon ngacali
ulama wa tafsir be go kono yaari ulama be go inni wo ko noddugol be hangasa inna modi terte ko ko jokkulon do so mayiri ni on nata ite so mayiri ni sanze jikkuji mon di wayle jikkuji mon di jokkon ko wiete tawi don acce ko wondon e wowlude kon e berde mon de yaada haranayo wowlu goddum ta hido wowlude inne wonde ma konguli diina kono ka berde mon kon sorta be diina ko dum Allah dali o yido qawlan balighan haray ulama be ben wadi hada tafsiri buy o yido Allah subhanahu wa ta'ala inni bayanu landade diya Allah inni ulaika alladhina ya'lamu Allah fi qulubihim Allah nandi ko woni ka berde mabbe de fa'adi anhum tartabe wa izum wajibe wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha jaka mi andi ittande maka alam tara ila alladhina yaz'umuna ha qawlan balighan ko sababu nuzul goto ko dum woni ko fewndo bishir kanyum e be yapo do ndiri haray bishiri lutti e der mudum sibbe makko be ngari landagol ko yete diya Allah no ini wama arsalna min nulali bir rasuli nulado wonulado illa li ta'asi wa nafiyo dofte bi iznillahi e do ngayal o do kanyum kadi no mari sababul nuzul o do kadi aya hiden andi en jangino kasira neddo no wi Hatib ibn Abi Balta winduno do letter on joni sonnajo on o suudi ka nder sukudu makko fi hewtinoygol himbe makka ben yetagol be wonde ma awa julbe ben falama yawde makka nulado innen wonde ma imini Seydina Ali yo be jokkutu a debbo be nangoy a debbo hanga se be artiri a letter on nulado makka ni Seydina Abi inne wonde ma Hatib ibn Abi Balta noddi mo hanga se inni ko dum ni o jaabi o inni o wadiral dum fi ko nafiijo mo wadiral dum fi ko dum ko o wadi non ko fi dandugol be ngure makko den e makka Seydina Omar ko dum de nyande jaabi no Seydina Omar inni nulado a cimta jadade makko nulado jaabi mo inni anga anda o sahabajo wadu dum do o tawano gere den Badr anga anda o no gasa Allah yaafino ke tawanobe Badri ben fu ko o sahabajo do kanyum e Seydina Zubayr de mari sahaba o do Hatib ibn Abi Balta o sahabajo do kanyum e sahabajo ne inde wadama Zubayr inde wadama ibn al-Awwam Seydina Zubayr e Seydina Hatib ibn Abi Balta be no foko sahaba be podo ndiri fi ndiyam hon dan tayi be fo be jogi ko wiete no be fo be aawi ko wiete tamaro ledde tamaro jonnon oya kanyum ka woni don ano to witi ko ton caango ngoni wuri Seydina Zubayr ibn Awam ko kambe hodi ka hore ka inne wonde maka to witi don Seydina Hatib ibn Abi Balta on don ka duma ayndi ley hodi jonnon Seydina Zubayr ibn Awam sakko ndiyan dan ha gayna yarnude o do Seydina Hatib ibn Abi Balta inni Seydina Zubayr jogake on don hakke o duwaka sakkade ndiyan dan o duwaka o do barrage mo duwa accutude ndiyan dan o yarna be kan gade a yarna seke nayo yarno ha gasa makko ngal gayna don itude si fejjana himbe be bodo diri no jaka yandi do kadi ko sababe dido woni e bodo dirde e tawde no la dum no kan kadi ko no ngati ndini hina sen hi jango cernojo madu karmakojo no podo dira inen dare ko be no jangane no do ko sababe kanyum kadi podo diri dum non ko sey inabe masu ara hino wawi wonde cerno be ma fu hino wawi sonja inde wonde ma hakkillaji luto dire podo dire ko duuma gongol ada kono podo dir gongol non ko waake ko sey malmus jonno be podo diri be yey no nyaawgol hon kanu la sallallahu alaihi wasallam Seydina Hatib ibn Abi Balta Seydina Zubayr ibn al-Awwam nula do yaawi Seydina Zubayr ibn Awam haray amari hakke sakka gol ndiyan dan ha gayna yarnude few on tuma akkitana dan kawtalna bimana akkitana dan Hatib ibn Abi Balta odo sahaba odo non Hatib ibn Abi Balta bay woni nula do nyaawi o yalti yata gol yimbe be gondu nula do ko walliri Seydina Zubayr ibn Awam sabu ko biddo yaaye mabbe sabu odo Seydina Zubayr ibn Awam ko biddo yaaye mabbe dum non ko sahaba be goy do ko faala den dum annade sabu enen ka der communauté men ka der dental men goddo si innama nandi dina haray ko malaika na ya fali kala ko falguda haray bibi de nyande ka der ko bel wala ara fi ma yani jono ko sahaba jo do honno
yalti inni wondema nulaɗo ko ñawiri ɗum ɗo ko bambangol seydina Zubair ibn Awam sabu ko ɓiɗɗo yaye maɓɓe oɗo noon aya jippi yetagol Hatib ibn Abi Balta konko wonda yalde ɗon hen nano woni nulaɗo ko yamiri kon ko noon kadi sariya on yamiri donc enen gandi ɗo haray nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum Allah daali Allah no jippini oɗo aya on jabagol Hatib ibn Abi Balta wa ma arsalna min nulali min rasulin nulaɗo illa li yuta'a si wala fiyo ɗofto an Hatib ibn Abi Balta da duwano ɗoftade ñawore nde nulaɗo yawi nde walaw annahum Allah no ini si tawino kamɓe sabu ɗo o nali walaw annahu si tawino Hatib ibn Balta o ini annahum si tawino kamɓe sabu est ce que ko o wiyeteɗo Hatib ibn Abi Balta to jogi sifaɗi jikkuji non sifa makko no ɗuuɗi kadi ha tawa o hara si ñawirama kitabu wa sunna mi yalta minna o ñawirali deftere nden o bambangoɗa ko ɗum waɗi ɓaye alquran on ari sifagol fi makko siforali goto sifo yonnu buy sabu sifa makko kadi ina wawi heɓade walaw annahum si tawino kamɓe id zalamu anfusahum saga ɓe toñuno hoore maɓɓe ja'uka ɓe arnoma fastaghfaru llaha innen wondema oɗo afwan wama arsalnaka on ha ɗo ni ko hinafi ɓeɗo woni e ɗuma sifade d' abord ko fi alyahudiyanke jon kañum e ko wiyete ɗuma Bishr oɗo aya ha ɗo ni enen en gaynali fi on noon ko leyga woni fi ɓeɗo wama arsalna min nulali min rasulin nulaɗo siwona illa li yuta'a siwona fiyo ɗofte bi idnillahi e dugayal walaw annahum si ɓe nafiqiɓe sabu ɗo hinafi sahabajo on d'abord wonɗen e janggude ko si fiɗo walaw annahum si tawino woni ɓe nafiqiɓe id zalamu anfusahum saga ɓe toñino hoore maɓɓe ja'uka ɓe arnoma fastaghfaru llaha ɓe insinani Allah ɓe ɗaɓɓiri Allah yafuye fastaghfara lahum rasulu nulaɗo kañum kadi inne wondema yafaniɓe nulaɗo ɗaɓɓirani ɓe a yafuye la wajadu llaha ɓe tawayno Allah tawwaban ko ɗuɗuɗo ko yajuɗo tububuye rahiman yurmete sike nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum falayatade o nafiqijo saliɗo yo nulaɗo ñaaw hakkude maɓɓe si tawi no woni o faljuno tun o ari ka nulaɗo o tuubi joni noon daren ɗo o yiɗo aya on ɗo hiɗe mari yewtere mawlanade ka tawhide e oɗo aya innugol wastaghfara lahum rasul est ce que nulaɗo fiyo goɗɗo insino ko beetu nulaɗo tawe saabu ayankoyɗi ɗo yawɗaɓɓira haray e inde wondema Allah yafuye yaha kadi ka nulaɗo ɗaɓɓi toro Allah fiyo Allah yafoma ceernoɓe goo inni wo ɗum ɗo holli wondema du'a u nulaɗo kañum kadi no nafa haray ka nulaɗo wuruno no sellayno ye yawine nulaɗo toranime Allah yaafo men jon noon ceernoɓe go ari inni ɓe ɓeyndi wondema hay ka nulaɗo feƴƴini ɗo goɗɗo no wawi wadde ko wiyete alwasila ya inna honno inna Allah mi toronike ma mi fattorike ma nulaɗo walla ɗum ɗo ko noon inneten no alwasila kamɓe no ɓe dallidori on ɗum ɓe dallidori ɗo ɓeyndi ko ɗum innaɗo wastaghfara lahum rasul kono ko inneten ka mazhab ahlusunna wal jama oɗo masala no boɗodira moƴƴa no eɗen mari innen wondema salafiya min jiha ko innete ko ɗuma salafiya ɓen hiɗen mari kañum kadi ko wiyete innen wondema almatrodiya wal ashaira min jiha joni noon woɓɓe kañum inni wo ɗo ko gonga ɗo nulaɗo ɗaɓɓirama yoɓe ar hanka nulaɗo insinanoɓe kono nde ñawore ɗo ko ɓeyɗo tun hinde hertori ko heddi kon fop haray na yenta ukkor ton nulaɗo ino sella an tu ya fewtu Allah inda wondema yo Allah yafoma haranare woygol e ko wiyete nulaɗo woɓɓe no kadi yajini ha inni ɓay tu woni ɓeɗo innama yoɓe yawka nulaɗo hande kadi enen kadi koye yawka ceernoɓe men ɓe no woodi yajinɓe no woodi yafaɗiɓe joni noon ko honɗum ɓuuri a sellude ko woɗɗitagol kaɓe poɗodiri ɗon ko ɓuuri sellude ko honɗum ko wondema sa toroto Allah toro Allah tigiri nulaɗo ta innu wondema mi barkinori nulaɗo mi waɗiri ɗum no ko innete alwasila saabu o masala ɗon no powɗodira ka mazhab ahlusunna wal jamaa ha haray ko ɓuri no moƴƴude ko woɗɗitagol ka powɗodiraɗo jaka mi andi ittandema alam tara ila alladina ha tawwaban rahiman ko fi o qissa Bishr kañum e alyahudiyankejo joni noon hiɗen yahande hombo qissa
سيدنا حاتم ابن أبي بلطة سيدنا زبير ابن العوام في ديامنا نالكم سي في دوكم نعم الله إني فلا ونانو ونري فلا لو كان كدي هيدا مري ما ناجي دو دي تشرنو بندو مان فلا وربك فلا وربك تو إما إني فلا حالك اللني وربك كحالك كسا ما لازم فهم ما دون توب إلي رندي فوق دوك ما ناجي دي إما إنا فلا وربك بيوندري جيد ماو بيوندري جيد ماو دو هاندي كان ميدتري الفرندم فو الفر ووتر ما دون إنا فلا wonano woniri ko sikku don kon wondema on o bilejo do wawa nyaawde hakkude mon ma don ko sikku don kon nula do nyaawaron kon weltorade dum wallo yay on nato aljanna wonano woniri fala wonano woniri wa rabbika bi woniri jeydo ma mi anda sen fami manaji dini imma inna la on do inna ko tawkid maɗum inna la on ɗo ko ɗo hatti fala wonano sikkirɗon wondema allah ronkay andude ko woni kon ka ɓerɗe mon onon nafigiɓe sikkon allah humpitaki woni ka ɓerɗe mon fala wonano woniri jaman fami jakami andi ɗo fala ko innugol on ɗum wonano woniri onon nafigi ɓen ko sikkuɗon kon allah anda ko woni ka ɓerɗe mon kon ɗon feññina goɗɗum ɗon suuɗi goɗɗum fala wonano woniri himo humpiti وربك واو دو نو واو القسم يعني اقسم وربك الله دو وندري هوريم دو الله دو وندري هوريم مي وندري جيدو ما كوم بونو wondi ɗo ko Allah ini mi wondiri jeyɗo nulaɗo ɗo ko Allah wondiri hoore mum sabu Allah kañum no wawi wondirde comme faala ko o wondiri hoore makko o wondiri bani adama o wondiri kam o wondiri leydi o wondiri nangue o wondiri kamko o jaka mi andi imamina fala wona ɗo wondiri wa rabbika mi wondiri jeyɗo ma ma ɗum fala wa rabbika pellet mi wondiri jeyɗo ma joni noon oɗo kadi fa'u oɗo fa'u kañum kadi ko renete fa'u alfasiha koni inete fa'u alfasiha ko fa'u mo tawata landal no nder ton kono ngal windaki o fa'u joni noon ko ɗum woni windaki ɗo ko yen innum joni hiɗon suuɗi ono nafigi ɓen peeji buy ka ɓerde mon sikku ɗon Allah ɗumannoto Allah nangitoroyay on konko suuɗuɗon ɗon Allah no humpiti konko woni ɗon si ɗon sikka Allah anda fala hinano woni jaka mi andi innugo si ɗon sikka Allah anda ɗum ɗo windaki ɗon kono konto mitti ɗum ɗon kaka fa'um fasiha ɗo ko fa'um ko no rondi on mana ɗon fala wona no woniri konko sikkuɗon ɗon wa rabbika jomima harayhi mo humpiti ko woni konka ɓerde mo jama fami tafsir ji ɗin ɗiɗi kala ka Allah ini fala wona no woniri wa rabbika mi wondiri jeyɗo ma ma fala wa rabbika mi wondiri jeyɗo ma la yu'minuna ɓe gomɗinali ɓe ko wiyete jogiiɓe sifaɗi jikkuji ɗo tawata hara alquran on innay ɗum ɗo sunna inna ɗum ɗo ɓe inna gasije menen kadi komin julɓe kono ñande yani o haaju ɓe hotata ka deftere e ka e sunna Allah inno ɗum la yu'minuna ɓe gomɗinali siko gonga ɓe wonno ñande ɓe ɓi pihumɓe ñande ɓe ɓi sattede ɓe ma ñande ɓe ɓi ɗumawo ɓe landoto si saria Allah ono newni ka newna ko saria Allah on haray ɓurani ɓe sariyaji yimɓe ɓen ko ɗum Allah daali la yu'minuna ɓe gomɗinali Allah noon no yeytade ɗo sartiji yo limandu goɗɗo a timmu be piiji tati heɓo aya on ɗo no ɗum si ɗi piiji ɗo ɗi timmali haray limanu on tigi on timma enen innalde ala ko yinnude on ɗum timma ko ara noon ko ɗum hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ha ɓe ara ɓe ñaawinoma e piiji ɗi ɓe buɓɓodiri ɗin e muɗum ko inete shajara mi mana piiji jillodirɗi hakkudeji maɓɓe ɗin ɗiɓe lutodiri si ɓe heɓi probléme ji alquran on inni imanu mon timmata ha tawatta si on buɓɓodiri ko honto hototon kaka nulaɗo fewdo ɓe wuruno fewdo kaɓe ɗuma fewdo kaɓe feƴƴini ɗo hoton ka inde wonde makka sunna maɓɓe si o ɗon waɗi ɗum ɗon hara iman mon on timmi jaka mi andi ɗo innugol hatta ha
yuhakkimuka ɓe ɗaɓɓe inne wonda ɓe ñawinanoma fima shajara baynahum e hunde nde ɓe luutodiri nde ɓe ɓuɓɓodiri nde wadduɗe ɓe summa si ɗum ɗon feƴƴi kadi la yajiduna fi anfusihim haraja hara ɓe heɓani kadi ɓiddede si ɓe yehi kadi ka deftere e sunna on ñawore nde weɓitani keɓe nayi ɓen jaha nde ñawore moƴƴanala ɗum noon kadi ara e andu iman on timma koyo taw kadi hara si nulaɗo ñawaniɓe ɓernde maɓɓe nden no welti ka nulaɗo wuruno ka nulaɗo feƴƴini ɗo koyo taw kadi hara si deftere nde weƴƴitama e sunna on weƴƴitama ñawore nden innama ha koko falɗon wadde ɗum ɗo ko ɗum ɗo sariya wi hara kadi ɓe weltori jaka mi andi ono simi yahay kadi ka sariya Allah ɓe ñawananmi kono mi weltora Allah ine ara e iman ma kadi a timma koyo taw sa heeɓi sattede ma a heeɓi pihum a ruttoto kal kitabu wa sunna si ñawore nden kadi yaltoyi tawata hara aɗa weltori kadi kono ɗo woni condition ɗiɗaɓo fiyo iman ma o timmi joni noon kañum kadi mimma qadayta ko nulaɗo ñaawi kon piiji ɗi nulaɗo ñaawi ɗi ene inni fewde ɓe wurno ko piiji ɗi ɓe ñawno ɗi joni noon ko ɗum ko ceernoɓe hewtuɓe ɓen kadi e sifa ɗin ɗo wawɓe sendidirde ñawoje ɗen ka alkitabu wa sunna ɓen noon kadi koye taw hara si ɓe ñawanima ɗum wa yusallimu ɓe jebbilo kadi tasliman jebbilande ko sartitata ɓolni fiyo iman goɗɗo aada tim koye taw sa mapike kaka deftere e sunna hotata sa hiyoyi ñawore nden weltoroɗa nde tata ɓum ɗum jebbilanoɗa nde jokkande ɗiɗo tati si timmi andu iman ma no timmi si ɗiɗo no manki andu liman ma on aɗa timma joni mi janga ɗo heña sabu wagto ɓittike Allah noon inni on jake enen andi an nafigi ɓen ɗo ɓe jaɓari ko nulaɗo ñaawi ko ɓe jaɓari seydna abibacre a ñaawi ko Allah no inni walaw anna si tawino menen num katabna alayhim min farluno hoore maɓɓe min farli ɓe no honno sabu inne wondema aniqtulu ɗo ko jumla tafsiriya ni an on ko tafsiriya sike ko honɗum si tawino woni Allah farluno hoore maɓɓe honɗum noon aniqtulu anfusakum sike aniqtulu anfusakum ɗon ko ɗum ɗon ɗuma firtani en katabna alayhim Allah ini si tawino wonino men farluno hoore maɓɓe honɗum noon men farlayno hoore maɓɓe aniqtulu anfusakum yoɓe waru hoore maɓɓe wona sifa no bani israila heɗen andi ɓawo ɗo ɗum hari si tawi woni goɗɗo bonni ko duulere koye fof yo jogo kafaje duulere jippo hakkude mawɗo haɗa ono yindirta waridiro ko ɗum ɗo woni tububu yee joni noon Allah inne ɓe nafiqiɓe ɓe yiɗon ɗo si tawi no woni men farluno hoore maɓɓe fi jaɓangol ɓe tububuye on koye ɓe waru hoore maɓɓe wano no bani israila warirayno hoore mum fi tubugol awi khruju ma yoɓe yaltu min diyarim ka galleji maɓɓe bimana Allah inna joni fiyoɓe jaɓangon tububuye joni ɓe eggon ka hoɗo mon ɗo yawon nokkugo sabu bani israila ɓay ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala Allah yamirnoɓe yoɓe iwon ɗum baytal maqdis ɓe yaha Égypte ɓe moɓi pawle fi ko ɗum ɗo wonno tububiye koya iwe ndin ɗo leydi yaha e leydi Allah no inni si mi waɗanno ɗo si mi waɗuno kadi sifa nde ñawore ɗo yore nafigi ɓen hara koye ɓe waru hoore maɓɓe ma ɗum ɓe yalta ka nde koɗoli maɓɓe ma faaluhu illa qalilun minhum ko seeɗa ɓe maɓɓe kadi jaɓaylo ɗum ɗo buyi jaɓatalo sabu ko nafigi kono yi yurmede Allah nde honnum Allah dewtani nde ñawore hoore maɓɓe Allah koyni honnum ko ɓurno moƴƴude si tawi woni koni fewdo ɗon ko yaw ka nulaɗo in noon yo nulaɗo tora noon Allah yaafo onon kadi toro ɗon yaafuye Allah noon ini si mi waɗuno sifa ɗe ñawoje ɗe mi wanno ɓaawo ɗo wargol hoore muɗum ma ɗum yalta ka koɗoli mum egga e ndi leydi ɗon fof ya nokku war ko ɗum ɗon wonno tubuye ɓe kadi ɓe waɗatano seeɗaɓe ni waɗayno e eme maɓɓe Allah noon ini wallaw annahum si tawino woni kadi kamɓe faalu ɓe waɗuno ma yu'azuna bihi ko ɓe wajora kon ko ɗum ɓe wajora ko si ɓe heɓi ko ɓittiɗiɓe ma ɓe sonki ma ɓe ɗumannike koye ɓe rutto ka deftere e ka sunna si ɓe waɗuno ɗum ɗon lakana hayran lahum ko ɗum ɓuranaynoɓe moƴƴude saabu ko ɗum ɗon hewtinaytaɓe ka aljanna wa ashadda ko ɗum kadi ɓurata sattude tasbitan tabintingolɓe ka liman ko ɗum ɗon kadi ɓeydayno iman maɓɓe on ko ɗum ɗon ɓeydayno inne waddama giggol maɓɓe ngol e ko nande mum Allah noon ini si ɓe waɗuno ɗum ɗon hara ɓe gollitirno ko ɓe wajakon ɗum tabintiniɓe iman on wa idan on tuma noon la ataynahum wallahi min jonnaynoɓe saabu laamu no ko laamu kasam wallahi min jonnaynoɓe min ladunna ko iwri ka amen ga ajran aziman joddi mawnude si tawi woni ɓe jebbilino ɓe waɗi ɗin piiti ɗon Allah nim jonnaynoɓe joddi mawnude jonno ko ɗum woni ɗo ajran aziman ko natugol aljanna hiyoya Allah subhanahu wa taala Allah ini si tawi woni ɓe ɗoftino ko ɗum ɗon wonno joddi maɓɓe
Allah kadi hatta law wala hadainahu wallahi kadi men fewnaynoɓe siratan e lawol mustaqiman fewgol kono ɓe jaɓani gollitirde ɗe lekkele ɗo ɓe nangi e waylutugol e yaltina ko wiyete inne geece sertuɗe sorta koye ɗuma ko ɗum kadi ɓe mbaɗi moƴƴereji ɗo haray ko ɗo wonɗen e hattude inchallah hiɗen hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh